Wong suba nguluren kena hemomo, kena gede nageh nyatanya di pasihe. Seng medaya ombak gede tekenganyudang, ulap-ulap kerabak kerubuk meretulung-tulung. Kawan dua arah ngemunyahin, subetawang ento jelek mudian jalanin, nage alo ngalih pipes pansing meswang pelo. Niki gendeng cerita bebotoh kalah, maresadar isuban yang mekejan ambiar. Kadang saja dadi bodoh hidupe kal ngeluwongan. Sing medaya membalik kuring nyelek-nyelekan. Jagar ada harapan suge nanging lajure bepasti. Sing buwongan dini dituliung ngelakukan di LPD, di koperasi, di rentenir muat timpal-timpal. Ingin paling mengenakan hidup cara buronan. Betawang dua arah ngemunyahin, subetawang ento jelek mudian jalanin, nage alo ngalih pipes pansing meswang pelo. Niki gendeng cerita bebotoh kalah, maresadar isuban mekejan ambiar. Kadang saja dadi bodoh hidupe kal ngeluwongan. Sing medaya membalik kuring nyelek-nyelekan. Jagar ada harapan suge nanging lajure bepasti. Sing buwongan dini dituliung ngelakukan di LPD, di koperasi, di rentenir muat timpal-timpal. Ingin paling mengenakan hidup cara buronan. Pecikin batis beline no pangnya bangun pangidang ngejalan
urutin di mana beline lo krasa kepek bantu sing nyelepek karena ilahane nawang salah ngai beli rasa jalan pelengis bang yang ridho pang sing kekeh pang penyak lemuhan ubaden sakit gigi bilo kebat-kebat pangidang nyap-sap manisan Papa gada bong iyunan gada kapah-kapah papa lagi jada Iyan lo ngajak di ke dokter lo jajan jauh laning yen kebalian takutin ilo kena santet lo kerangsukan kena pele kepek ilo ngesek-sek beli nyelepek kepek ilo ngesek-sek beli nyelepek kepek ilo ngesek-sek beli nyelepek dagang kasur nak kelen musude dagang kasur nak kelen mulese penangis bangkian dino pang sing kekeh pang penyak lemuhan ubaden sakit gigi bilo kebat-kebat pangidang nyap-sap manisan Papa gada bong iyunan gada kapah-kapah papa lagi jada Iyan lo ngajak di ke dokter lo jajan jauh laning yen kebalian takutin ilo kena santet lo kerangsukan kena pele kepek ilo ngesek-sek beli nyelepek kepek ilo ngesek-sek beli nyelepek kepek ilo ngesek-sek beli nyelepek dagang kasur nak kelen musude berdagang kasur nak kelen mulese
tentu timpal lo apa wani adi jujur ngorang yang nak wani jangan curiga belikan adi pasti ada main di durin beli. Udah soleh pesan laksanan adik selesai kewan otaknya kisi-kisi nan bani akan beli nyari orang sinyale jelek ganti. Timpal adine yen engko timpal lo apa wani ati jujur orang yang nak wani yang curiga belikan adik pasti ada main di duren beli. Selingkuh ne pasti tunangan tiang selingkuh SMS ne sayang selingkuh ne jami tunangan tiang selingkuh ne jami tiang pedih sing terima tunangan tiangnya selingkuh tunangan tiangnya ati jujur orang yang nak wani jangan curiga belikan adik pasti ada main di duren beli. Selingkuh ne pasti tunangan tiang selingkuh ketara SMS ne sayang jami tunangan tiang selingkuh ne jami tiang pedih sing terima tunangan tiangnya selingkuh tunangan tiangnya selingkuh ne pasti tunangan tiang selingkuh SMS ne sayang selingkuh ne jani tunangan tiang selingkuh ne jani tiang pedih sing terima tunangan tiangnya selingkuh tunangan tiangnya selingkuh
Utus cinta subah biasa, debas sangatnya selen raga. Masa lalu depan subah berlalu, mirip ulian lacur, tresnane barang ngeblur. Ngae hatine hancur. Mantan anengan kecewa, doanggon nyemangatin raga. Kabuktian di masa depan, kerana yen mapan di balik kesuksesan. Ada mantan menyesal. Selamat datang masa depan, ane lebih lungan. Masa lalu pilu, langku tangga yang lulu. Yang subang ngelah, pipes liu, selera neseng buat kamu. Yang dompet kebelen, kayang go bermasalah, anak lo tinggal milihin. Cendal menen. Mantan anengan kecewa, doanggon nyemangatin raga. Kabuktian di masa depan, kerana yen mapan di balik kesuksesan. Ada mantan menyesal. Selamat datang masa depan, ane lebih lungan. Masa lalu pilu, langku tangga yang lulu. Yang subang ngelah, pipes liu, selera neseng buat kamu. Yang dompet kebelen, kayang go bermasalah, anak lo tinggal milihin. Cendal menen. Selamat datang masa depan, ane lebih lungan. Masa lalu pilu, langku tangga yang lulu. Yang subang ngelah, pipes liu, selera neseng buat kamu. Yang dompet kebelen, kayang go bermasalah, anak lo tinggal milihin. Cendal menen. Loh nawang, ken keadaan beli. Loh nawang, kuda sekalian beli.
Bekajang ilo nekal barang sing ada belimi sing yang kebang penelahane ilohane nawan lebih kuat jagenap-genepan kanggoan sebatas nidang majalan sikutkan keadaan sukuren apa megalahan deklok ragat makangan manipuan iraga man rejeki lebihan yen tuah beli nidang sing kelaja ilo hidup meguyang yen tuah beli ngolah lima kita nguluren kiana soma bekerja ajak menipit nyidang suge rejani cara lipit nama acap bedak selesai mengejar aja menipit tanpa depan rezeki bangun semangat mengejar metek batin unduhan satusan bedene seket-seketan sebengi pangusan sing ten sebet ngitungan maya utang yen tuah beli nidang sing kelaja ilo hidup meguyang yen tuah beli ngolah lima kita nguluren kiana soma bekerja ajak menipit nyidang suge rejani cara lipit nama acap bedak selesai mengejar ajak menipit tanpa depan rezeki bangun semangat mengejar metek batin unduhan satusan bedene seket-seketan sebengi
Yuk, nyak ada di kerangan beli ya. Wah, kita semua bawa lu. Berkawan beli adik jani, dan kain sakit tenak muani, patah hati karena mencintai, frustasi ulian muani playboy, kusing je mekejanak muani, kene orang adi, dan adinya ngangguan beli kau memang cinta sejati, ang mati beli bani, yang beli ngulok-ngulok adi. Yang adi perlu bukti, ben maning disanggup nyuam adi. Nak sekan sing guyu-guyu, dewek beli sing main-main, cinta sayang buat adi mekejang, ulian beli sing main-main, curahan hati metu dasaren hati, nasekan beli sing main-main, diolas buka je haden adi, yolas bang kesempatan beli. Sing je mekejangat muani, jahat dukene orang adi, dan adinya ngangguan beli kau memang cinta sejati. Nak sekan sing guyu-guyu, dewek beli sing main-main, cinta lang sayang buat adi mekejang, ulian beli sing main-main, curahan hati metu dasaren hati, nasekan beli sing main-main. Wow, nasekan sing guyu-guyu, dewek beli sing main-main, cinta lang sayang buat adi mekejang, ulian beli sing main-main, curahan hati metu dasaren hati, nasekan beli sing main-main,
rasakan beli sing main-main.
titiang titiang manusia nekalintang dosa titiang takut neraka nanging sing pantas man swarga karman titiang dadi manusia senggake nasalento duduri di subane mekejang liwat memotok lan mengunyah sing kaen nawan omah sing ingat ngelak biangat somah bilang wai megedi sing ingat ken yang widi sing kaen ingat ngaturan bakti yang widi ampura yang titiang titiang manusia nego lintang dosa titiang takut neraka nanging sing pantas man swarga karman titiang dadi manusia di subane mekejang liwat memotok lan mengunyah sing kaen nawan omah sing ingat ngelak biangat somah bilang wai megedi sing ingat ken yang widi sing kaen ingat ngaturan bakti memodok lan mengunyah sing kaen nawan omah sing ingat ngelak biangat somah bilang wai megedi sing ingat ken yang widi sing kaen ingat ngaturan bakti yang widi ampura yang titiang mirip mula tulis gidate sing mangkat dadi pegawai negeri tiban-tibanan mengabdi nu tetap cara jani mirip ulian sing ngelah
koneksi yang tuh cara jani menghadapan kanan kiri reramane jumah tuah memodal memeri ikan kene yang sing ngerti nunda anak len alo ganti promosi manjabatannya tinggi ulian yang kemai padahal bidan barang aja seleksi ganti yang pilih sing mengganti mang tugas motokopi di kengkene tiang kena mutasi ulian pimpinan mengganti dia getek tiang mangan susuk 5 kali upah meliang pimpinan ngasih apa terus latar kekene nanti dua lakar mengabdi sengin dan mangkat dari pegawai negeri Bapak kamu pedagang layangan yang hilang ingat kamu ngailang balik melayang-layang ayang apa mama kamu berdagang lolong yang karena kenyang kamu ngepisan karena beline sayang So
bapak kamu pedagang layangan. Hilang ingat kamu, nggak enak beli melayang-layang. Layang, apa mama kamu berdagang loyang? Karena kenyang kamu ngerti sendiri.